келдіңіз біздің каналымызға. Менің атым Назlı. Бүгін біз сіздерге yapacağımız Kırım-Tatar хлебесini. Kırım-Tatar хлебесі үшін бізге керек un, sarı yağ, şeker tozu. Biz başlayız. Başta sarı yağ ile şeker tozunu karıştıracağımız ve tekrar tuz koyarız. Geçeceğiz çünkü oluyor onlar toz. Başlayalım karıştırmaya. Şimdi içine 2 stakan un takıyoruz. Hamurumuz da hazır. Biz devam ediyoruz. Dostlar, bizim kurabiyemiz hazır. Şimdi onu sıcak fırına koyacağız. 20-25 dakika sıcak fırına koyacağız. Kurabiyemiz hazır. Aç tatlı olsun balacıklar. Sağlıkla kalınız. Балачықларының sevgi ашламақ, ана тіліне құлақлары алышсын. Олар evde, интернеттен ана тілінде видеоларыны бақсынлар, құлақ алыша ve балачықлардан құлай лaf etmege başlayılır. Ана тілінде laf etmek utanmaq керек mi? Bu Kırım-Tatar тілінің bütün şevelері o bizim тіліміздің байлығы.